Political developments happen every day. Today, what's happening can form or give a basis of what will happen tomorrow. My name is Emmanuel Bosire, and today I'm going to have a wonderful conversation with none other than Brian Nyamuyagori, an aspiring member of Parliament, Nyaribari Chache constituency. In coming MP, Nyaribari Chache 2027. Esabari what? Tigirban? No, ngongo tigera. Ngongo tigera unalibona olina libre lioge de bono limu lioge te kabisa. Bano uzabando bagite mbona nila chakire. Abantu bagite na the final day bono yijikuru jo mweba rujo ne yigire yita kicho mweli nango tangazo ndi. Watagite tin tangazo. Igoro je na nintige sabali ebo. To tiga. Sabali ko na ngitika less ka na cool. Lakini nyakinde mo. Until the hand. Wiki wa trendi sana. Mitandao. Kurugari nganko kwa gachiruli nyumba na tuta. Nga kuruba kwa kuliregari. Paka nga kwa tigire macho. Ninanya ko support macho. No, ndio mburi mwana mtu. Asina nanya ko support macho. Nanya ko support macho. Nandi nanya ko support macho. Toyo Jubilee. Karoli Jubilee kwa bera Jubilee abantu bana bali Jubilee bako buli bugaba na Kisi County. Ntoyo 6 part. Abantu bali bako buli bugaba na Kisi County. Bali ase jama ya Jubilee. Omwana mite Manuel. Abana abantu bali bako buli buchumbe ko Jubilee inyali bali chachi. Abange. Ensari majero yomo. Abali gongo ba support. Because tore jame mo compete autari kibo governor obo chumbe ngokorake okoligi na abantu balenga bakuboli obo governor Kisi County bale jame ya Jubilee gose machogo Wanyonga Dr. Ondari Omingo Magana ose no muntu obwateke light ya ona Ensari maje ngwa kiri kuro 2027 na njebuni Ensari maje ose njino mwaki ekura ne kura mbwate ne keke kora ngo enda saba ndo njikuri banga kiri kuro 2027 no muntu ngwa kire kura ase team ya mwichima Fred Matia igo ngobetero unga kero muntu kete kura no tora betererigu lakini asiki gwa chakira tanga bona ayo kote bana nyako support majo kwa ngoro nkorura majo ngo nana madanga kira ase no nchukana kwa ngo ni majo wase konyo na kuborte li swali elinga kigete ogantenga tora nyoro muntu ko support ono tinanyoro muntu ngo support yobugabana udatigo muntu omanyete abasaya emejando ke bagwetera urase timu ya Fred Matia omanyete nkiyo musaya kara agochaka ago so politics wete experience yo manyete nkiyo musaya bagwetera nere ngo support yobugabana uguruguri chati mu mabonyonga otebire ngo buli arubugabana asenta be mungu atetenga bona kara kuri yobugabana agotebringa nacha ko deputy ogakana kwanye kwakira munyongo umukabo kwanye kwigunyonga ka ukana tanya ngo deputy umuntu gwakira nesinere twagamba nera one day unga advice yakoro kumo mu mabonyo bonyonga umuntu nsigeto kungakira sinyonte bigagwakire bobe bigagwakire yakoro kuna excellence mu mabonyonga no muntu ngo support yobugaba na Kisi County yakoro kumo mu mabonyonga abandi ba speaker bago support mu shimo ko Fred Okengo Matia majago majogo konya gali UDA ari CS education karama jago gali UDA nge spirit ya ne ko ni mheshimiwa Fred Matiang'i na yake ndere umetenga kaza ne ko ni Matiang'i majogo gali UDA majogo rure UDA ochiro onyole ngon still Matiang'i na abantu abanga barure Simba Arati baruro ruto bacheni Matiang'i kindororo na abantu twajagete na barabwo esabari ye yiga yoko ni mheshimiwa Fred Matiang'i barura ororo bathira ko ni mheshimiwa Fred Matiang'i bachira against Fred Matiang'i kinda si Matiang'i bado ekero gongo bo no buchumbe bwanya libari chache negero gongo bo buchumbe bwanya libari chache ko tuwa rumu gabana o support ya Ensari machi okadabana candidate ya nembwate obugabana yaguru ku Ensari machi muntu de yoko bo bugabana Kisi County njote bira ninja gwate candidate ya no muchumbe kegera agenda mbwate ne kurusi mheshimiwa Saidi jana yoka no kurusi William Ruto kegera gasi yo muchumbe gakogenda parliament yorali akikolosia machiko amachika ayo president eliba echorire emexwe bintu birina begete budget byakirekera na kegera ngo support mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matia abantu bakobole bwa MC na babwenda ko ni mugabana because gasi yo bwa MC no ko enda county assembly mukikolosia machiko ni mojo kole county government na tiniko boli bwa gaba tiniko boli bwa MC abantu bamange tiniko boli bwa MC kero ngo boli no buchumbe nekero ngo boli buchumbe we kandi ye president kicho kole gasi ne lakini ngote bana Dr. Fred Okengo Matia to competere in support ye kamonde county government ndarama because tiniko boli bwa MC
yanga bano county pro brisata tubonanga boli obu MCA abananga te bali ayanje umuntu ndoje turaje ko na county government igakurukugane kana lakini kana ngoro umwana mu mubonyonga aramyo kisimbe ke mambe bobeka eke mambe baramyo kisimba sana ngoyo ko beterelio support macho. Some people abana ba minto to support mheshimiwa Fred Matiang'i online anye kwa online ba kuri Ensari moja mutontole you know libaga abantu bakotebana abatari batebe Ensari maje kwa chiro side cyane ko bakoteba mutontole because my competitor gakuru kuno mheshimiwa honorable side cyane no muntu ngo itabutu ko mugasongo boka narara ko kubaka dino ko tokorana nata boka nanyona side cyanda no mujumbe chitoro chiambura gakuru kona le side cyane karangora team ya idastura bantamo tobuga de agenda ya myo kurusyo mheshimiwa William Ruto tobe ko mheshimiwa Fred Matiang'i bakuri kabura bagana no Ensari maje mutontole akiyogo fie abanda unga kibagoro jaso unestre nandi byango de bikero emutugo okonye okurutuwa magena toko manja ko batuga tumatunda kera abantu barolire na ngo ba outside ni olikuba ngo cyo olikuba ngo ba outside ni abantu bagwanjire turuko mo price bese abantu bagwakere inkobi abantu ko kwikora abantu batebe Ensari maje because abantu baruche gento gukora kiri kiyama no ole crown ngo na power belong to the people people's power and that ko 20 abantu abana inchi aba ngakora every day ko ndande na abana inchi njengo ndoro gitiri ngondro Nairobi kunja kana sana ground tukondora matanga tukondora kila Friday kila weekend ko tukondora kinde kanisa kila mama kila matanga ege njo mangite na abana inchi na bago chorumura na abana inchi aba igana inchi konganyite umuntu okoboli bugaba na abana inchi bagote abana royo tokoli gasine Ensari mache mutontole tingiye mutonto na alinge mutonto 2022 ko chimagaya no na alinga Simba Arati mimi nilikuwa kijana wa Simba Arati na kora nalika sika zinanga kora Simba Arati kana kora umuntu bwa koloko nilikuwa nafagia ende uchaguliyo bakena umuntu ramire gabana agenda okumugerera na alinge no ismeka anyo umuntu akwana ubagene sigabana ninjo mutanga ni nuku kana daba kwenda kabisa lakini rende ekakora na tabe tukundiere tindiere tekakora ekyo kegere ganda eti after una tokuiro bugambi botokobeke bibilense Ensari maje nguliro leke kokora tindiere tikora kekokora ekyo yasa onseniri na handege ndukango Simba Arati yango tumikenge jango kiri asengurukuru obutakambwa thoro na bono muntu na bungu mutumikanje nde yonse ngira bwa turuseba times ibina bya nembono bya gitekwera ibina bya nebinge nandu waneti abantu bono bya gitekwera bono gatimbu atikina kende gyonse nonye bono bina na handege bya ja kwera na because na Simba Arati aswai igona jeta sabantu bali na ruandi ngaja kabisa abana ba mitunguli kinde chikura igoso ndio terikuabe ga kinga bire abantu abakanga bira une ekyo mwere kiyare kiyale nkyo mungwani tana rwandi tukurukunyi bona rwandi tele na about ya capital bwana ko kiyara ngati kuterwa elinde 2027 ni bwada agenda yani ko boli buchumbe bwanya bali chache tunanya go kolengere kwena kucho Simba Arati because abantu bakwenda Simba Arati no rojo mungwana kanyo ko boli bicha ya Matiang'i utara nero omoroche tomoroche saka kabikire ko bya UDA makumba konyo ko Matiang'i turuche kakire bija mutonto kaka de ninoro na ngo nabantu bandi abange babo bakonyo bakoni mwizi wa Matiang'i babelena kwaro babelena bakoro Simba Arati tokogenda mutonto betokole press Simba Arati tokogenda mutonto betu akebija Simba Arati tokole bese yayi koikwa kwebicha na hane mwikaranse nere na hande ngo gendo Simba Arati waengo tumeka makumba wisi makumba tari kona enda bo machoka buruguru kwandra bo machoka enda bo machoka na moto saini ya matanga so bakagugererwa ngagiri ko machoka makumba ryo nangwera mayangi na ajire motonto ko ichibeza kurwa nero likanga babato makumba nero koleta because makumba Simba Arati usini kungura usini wenjera konyora bajire ko ligenjera bakonkora batagire ko ngenda yasinyireke njombo mbwate ne mayanya sai bajire ko liginkemba support ya korreke yasinyire bona barureke ndabakora tam propaganda makumbe gazi makumbe ko content creator yale blogger Tikane blogger makumba usine content creator yali nyuma darabe blogger makumba ne content creator makumba na that trend nikene content creator makumba orone na Ensari maje kitabu because batato ko butaka bugana asengi boyiri tani muntu kwanja iboru ase family yo nyumba yo butaka kuramba ha background you know iboru naye wenyororo unde to yo jorda sako iboru unde tayo no na sin neba William Ruto neba Fred Matiang'i neba makumbo ta jorda sako iboru abantu ko muntu ko kwenyoro ko iboru wa accept ye isese ni ye koroteki erororo ga Ensari maje batato kutumiko butaka bwana gutaka kudena ni nyumba ntabwati konda amagoncho ngili online ini vitu kidogo najua ni kwa muda mdogo Mungu atachibu na atachibu kila kitu ita takota amangana makumba kole taliba kangu pake ini ligwetera makumba ku mutonto waenda ko pake ni from ase umuntu bwenda kuongera mutonto bwenda urangire mutonto angabango te bango bwena bakwane yago kujako bakaka
Kagara Jacob bagaka ne asaba ntoli bali mutuntu umuntu uri umusani ona ndo uri umusani ona bakabono na Matiang'i itena umuntu ino umusani bwe Ensari Machi tuaja geta ni Matiang'i yaragaru akaira no moto akaira na guchia sigavana yae njenga tigara Matiang'i yaguru kuchako bagaka ona makumbo jete moiso na jete bo machoke ngata ya makumbo ila ni swente ya Matiang'i no nyaka ona Matiang'i ora bantu bakangaka jingo bakogerera Matia makumbo roche kara kana ngi akora ngere ni Ensari Machi agere no gere runki chara lengere igara alengeri na koleta propaganda erinda abantu abako support yo mheshimiwa Fred Matiang'i una divide and rule yange tonge yaguitana muna toguitana ona kenja abantu aba Matiang'i sege batagita abana ba minto bako support mheshimiwa Fred Matiang'i because abantu bandi na bakane okode abantu abako da motonto ukiona watu wanasema uko hapo tuta wao ndio wako tuta barojinga omuntu uyo iga uko ngito korata muleta tuta mu yekegera bako bali one time bali tuta batali one time abantu abakondwani abaruja bakondwani abo bakolaga ku mutuntu baire kibazanga ki okijana kiatika iri muinabo kire strong kigera makumbo chi kigera kijana emurembo mete ne YouTube center ya Kisi account ya kinoma yete naye emiaka ya saise bibi yake tusikulika bana bako nyori miaka mwana omuntu ni mobwe ne nambu yete miaka meke lakini omwana omuntu kigera to support mheshimiwa Fred Matiang'i kera okulika ko nyori bali chache na Kisi account na Nyamira ekijana gete ne no mheshimiwa Fred okengo Matiang'i geko ku mheshimiwa Ensari Machi bara na to ku koro Ensari Machi ko muinoga iga onde yo kutikana muinoga go bwato nkwana yo koraki yo kwana sivijana Matiang'i atikale biye ekira geke gendere na bana babaye mtomba ruchi wana barabwe bade takolete bitina bona na bule mwana omuntu na alwani decide janda for 3 years ko 2022 baka baona ngoro wani side janda ako ndo sera abantu baka na ro n'umuntu yabwa chiba chinyi ngitanya kujiro side janda ngochibesa ngojira mutundu kuchibesa bona Simba Arati Magot batali na bona doja kumanya ngoje bijana rabanya ko be online ya 2021 karo Simba Arati akon na maskan 2022 yali 2022 yali oyali stadium ndari stadium ali no bisi ya account government man abo ngwa ba ko le bicha yabone ga mtukete tukiga kere bicha yabone ga mtukete tukitina kingere tukiya nene kine wije tukiya nene kite bona bicha ba ko beka no Ensari Machi bajira muto no bo babantu babugate na abantu ba ko le binte bina abantu ba ko buli buchumbi nyali bali chache na ba ko buli bugaba na Kisi account abantu ba ko buli buchumbi tamade bye different yana abantu ba ko buli buchumbi nyali bali chache tatev barabwo ga ba ko genda barangalie mikutano abantu bali bakorangalie mikutano bamanyete after kokwana wekatokoleki wekatosera ne different Ensari Machi na abantu abaiga Ensari Machi kokwana abantu abamanyete na after Ensari Machi tabuga transport ya koraki agochie ani biba ga bana inchi bambwenda kosera abana inchi na bakoraki bagonse ona bate kongete na abana inchi abai bayinse myaka yonse bino ni mheshimiwa Fred Matiang'i bona kuja kugenda mutondo ke konyalika motondo na ndike ndikenda bana baminto it's the only afu cannot change his mind if today ese again aba konta nduani Simba Arati nabo nduani Simba Arati mwana ominto amenyete nyumba ya mama ga bwase amenyete nyumba ya mama nduani ese sai janda ngurwani nduani William Ruto nduani Simba Arati sometimes chiseki tarija zimataraz moruani chiseki chance tiga abantu bandi bararwani ese kira abantu bandi bakurwani ese bya Simba Arati ngo batembia mono kongolojezi kwanya korango kurwani muntu kurwani Simba Arati kwanya korango tayo muntu kurwani Simba Arati nabo bali yongo bade inugendera na nje segi mbwatene yo kurwani side janda agenda so no muntu William mwenda Matiang'i na agenda nene ko ni mheshimiwa Fred okengoma Matiang'i tari segi jonsi ora arwani omwana ominto orwane nongo ndi bibosonga ebibiyane yabwatu yerukanje mumbuga ngoda bibiyane yabwatu bate wana onobokora mbwa ebibiyane sometimes yekubwatu yerukanje mumbuga na fani sunanya ngoda timbuga tinanya kwakana ale asiyo mwakomo obokora bosi ina ngino kompani basinye kondwani direct bono baro tabandu wani indirect yongo yabantu baminto na nje brale nyamwe ya gol amagana ga reto ina mangana propaganda nje omuntu ngo support ya gol kuna Dr. Fred okengo Matiang'i na support yo bochumbe ne support nje bye ko manyene mheshimiwa Ensari Machi na abantu abako buri kuna nyali bali chaje tigano obwo abangiti ndi kombe abantu abako buri kuna nyali bali chaje mo bweto kana manda biji broka cheno chisie komo mo sie kichise cheno abantu abako ri kondo mo batena sie kemeno because tindi kombe the ine mondu wani murwani side jana na mo nyali side jana kabine mo kondwa mo jakurwani bono jakurwani ndakutabirundu boni jakurwana Dr. Okengo yamba na boni jakurwana no tara boni jakurwana michoma boni oroje michoma na yare ko lekero kengo ruongo boni oyo taro lekero kengo boni birundu lekero kengo boni ekero kengo boni omuntu kanste boni go bwenta kurwani wese igakuru kusairi jana lakini kwanya kanyora abantu bakubule buchumbe nyali bali chacha abantu abanene basome bakabajete school babwata masomo kombwa na ubako abasaye chibesa bandu waniese motondo trogoche abana baminto banate abana mutonto no narengi 2022 tingi ya mutonde kero gonkoli gino buchumbe bwanyali bali chacha Simba no bagaba nakoli gina inje kero gonkoli gino buchumbe ikonga kibona kunyalika nanto ke mutonto ne focus yago ne abantu babiri ne William Ruto must go Matiang'i aso president
ne focus yani akabire sai janda master ko igonto tebenga ne chi blogger chi atumiro ko salary ne blogger tali ne blogger no rojo mwana umuteno anya online bantu kibakuli online kwa lo mwana siasa mwana ndakuli online abantu bakuli kosina abantu ba social media abantu chi blogger no bakuli online amangana igonto to ko boliga 2022 abantu abambali ngoro ubako tebana abantu abambanya ko support wiso kuli kama bakuli kana abantu bakuli kama ngana online nsari maji akiri mutonto n'abantu bako support ya bachumbe bande bakubuli buchumbe nyali bali jaje njiro abantu aba bali kumega y'abantu abambantu kia because abantu aba bakiri ase timi yamutenge bakiri ko tema kumnyaka n'ikibeza bakiri ko tema kumnyaka n'ikikobi banyoro umuntu bado ugwekanite crown umuntu uri strong yakoro ko mushimwe nsari maji bakiri njira bakombekere simu bakoreke ambulire bayigire njira bankongento bono konyambugete na abantu bakongenta na be government bona aje kuliara chikumbe abantu mbaro bali kurume ngo kwatura marieta bwango gasana bali imase timi yo mushimwe Fred Matia torororo lakini oigwete na nsari maji atago kwera ga kya bole bibi ga kegara ni ga gocha abantu bamwakara chingobi ororoka no be kujinga seti yansu nsari maji yakoreke yaiki bantu abagwatenda abantu bagotuma bakuruchibesa ndu wanu wese na abantu barase timi ya Matia na abantu abo baigwete ndamwa munkenza maji okoto sign ligotobwa ikoza tebega ali mwina ali steam Jubilee na Matiangi no esege chakre kro chakre to because kala makumbali geta mangana ya abana na ba minto bango nangli bambo oli nsari maji mangana ya banda ngli bambo ngaki nsari maji amangana ya usibanga no ne wike mabaro ngaki ngogenda na matanga kira senja ka kolege dikwa ngiba ko tera propaganda usibanga ro chibi evidence kinda na Simba Arati ase mangana ya chakre to makumbali ta mangana ya makumba ne ndamwa mwiri na mukorera bo machoge kamutsa isenyora abantu bakangakira chinkobi akaiwe ndamwa muna nkika ko rayo gere rusobo otumikire chiba sia yo bekire suti ko cho umanyire kuogero iba kabana ba minto to ko support mushima Fred Matia to kurangira babo nsari maji mangana to igure gale kana na eken no nya Matiangi bye ko manya nabwate intelligence ya ekuru mutonto Matiangi bye ko manya nabwate intelligence na abantu betimya Matiangi babwate intelligence ekuru mutonto na babwante ko soka buka manya nabate intelligence yabo ngiye ko bate nsari maji akire mutonto kegera abantu ba ko ni government bamete ngo umuntu akogenda ngo umuntu akogu bamanyite baburi nsari maji ko mkese nerongo korayo ko enda mutonto none ya basuboke bate yebega basoka tran kera babwate intelligence n'abantu bali professionals n'abantu basoma takumbu abana baminto omugambi relax okora mangana ya koromira ya mangana taranduma ego ndege ngote bana mutoto yora rwanu wese gyo tabwate amatunda kero boroche bakuruta omota amatunda gomo bwata omota bakuruta magera kuchigoro bana bwata amatunda ege ntona te abana baminto ominto abana baminto mutamanya kulina muti mutagutigandi ne muti igoro muganyire ntoberance ekiagara na bibageririana nsari maji nyasa ngeire chingruwe cyangeire na amanyekanire Kenya ne chisemo chonsi chaisko lietariane nsari maji liko kwaneka tali muntu ndobwenza tali bantu bonso bakuriete liko tara boy ndimo ligoche lakini kera mwana ro mwana minanyorere nafasi yo kumanyekana nsengima na abantu kumwanja ekero ngobo nobo chumbi lakini oganda nyamira ne bandonzi ne bano mwana omusini yomo boli nsari maji gagote bien nsari maji oganda jinsi jinsi kabantu baito baroro jinsi jinsi ko Europe jinsi jinsi pia America class baboli nsari maji bora kumugusiga gagote bien nsari maji igabona lieteri nsari maji to lirora lieteri nsari maji lirora gutamba gosolirora ne lyo muntu webigibigi mbago sikana lieteri yo nsari maji na ane kera bako bangi bako nsari maji ni mbwate bano ngisa ko mwana omitonko ngandana ngimuto ngimbwate na ire Simba you have influence abana inji abana banganje te banganje te njondo one influence abana inji abaira ne kunyari kana abantu abana inji abaga banganje te kinde one time bana inji ambako nganje kinde two time kegera ni mangete linda mwana inji ngo chabali gusi na kiorocha linda mwana inji sumbaje bakabuli mushimwa Fred Matiangi akabayigorera bedroom baje gusi na ndo mushimwa akabanjira na ndo no mushimwa Matiangi ate tukalibisa abagandi kera abagandi bagoja gusina lyo korosyo gwa matobi kegana tutagete chikura cyabo ko to bakalibisa byamba ate abana bagetse tubakalwani wese to bakalibise byana kera bakogenda bagonya gotorengera kegera tutagete na ndundore sabalie tutagete kero gya 2027 tutagete kero gya 2027 ko katuli yabasana sabali okoligeri mweshimigo Matiangi chukura yarekanire ko benko ngusi bantu bacha matukabera tato batama bali mali mubona ko agatebire nabandi bateba mutakirane tiamaya igonto tenga mugusi tari wanchana ko cham mugusi tanchaini nando mugusi nabako kubekereso ocho onye to gochunga nando umuntu gukori egego korya njagano kigusina kayigure egerege gusikira dane gegoko Yudasi kamurwete Yesu agende kubambwa akeroro mubi omunyabibe mono akana chekina eliageita ege kokorokia ege kokoria ni agukire agegoteo ege
kera morete Yesu agende kubambwa akerora umubiri umunyabibe mono akana chaikina iria gita eke gokoria nime yagukire nataka goteina nche gotataka gotarna matiang tinanya kuganya matiangi achenya kugenda mukutano enchi kokwana asiki tinanya kuganya matiangi na karali kusina linko ngocha nechi nega linchi kugenda aso mukutano nchi kokwana matiangi oro nge no ndekire ground kira matange mikutano nkoni matiangi ngo arazi bakasi matiangi tanto miti nge kugenda bakasi yuri hasi Japhet yakale aje koni matiangi na ituoro because mbate ndoje gento matiangi arachi angaki kebichi atakiti kujimutuga abantu abange barasitimia matiangi ebakanya matiangi ngo jali kusi abega chikali chama buta kuja libagoja kusiga barosi chikali bapuranda kabisa barosi chianga baja ande batakobera mutua bona matiangi yako enda na matiangi yako genda bagenda kuru matiangi aja kusiga ikaro matiangi aja kusiga ali nyanguru aja nyanguru kibage ndia kamubangira kaja nyanguru ngokwa iguru chira seketo chiriko ni matiangi ntebingo on the tay listen wanga wadeni abanda bakongena matiangi bakanyita na matiangi aja kusi baje kongena matiangi asi matiangi ali ngagia matiangi to support matiangi yango tariko aja kusi anya ndiri macha gwa tekurwa mingo magara bwa tebugiranguru na songo kuruguru gai bobasi obiri abwa toro mucho kora bwa tekurworo yali bali chache babo tokubiri ndo bwa tekurworo babo tara bwa tekurwa babo micho bwa tekurwa babo Ensari mai bwa tekurwa boge tutu babo kibagenda bwa tekurwa okanda bo chabe tekurwa babo kwa kiri nyalenchi bwa tekurworo babo abanta abankurwa bwa tekurworo kurwa omugaka naro yo asai sina asanya group bwa tekurwa okokanda bo nchali babo kwa kiri mbeta bwa tekurworo angu matiangi ngo jali kusi Pare every day ye ground bago te bali talia matia. Kwanya kanyara abantu abega bons bya abantu abamintu. Onye babo kibage ndi mbaka banga bache na matiangi gusina babo bedia barongo. Abantu abamba korake mbago toko. Babo chanet no bale bakon. Aiko igure babo chanet bale gusia bakon matia. Aiko igure bakon matia gusika. Tomo Ensari mate ngento bakombuni njo nkwende biki hani ngotoka bosongo kwaiga ndi na abantu baito ngoni liye talia matia. Wana batebira abantu abanga yayo muntu na roko ni matiangi ntu twaguru serikali muntu tujanete mwino aho bwekete nkora manyinga ime gaguru ku Ensari mate taturwa ni Ensari mate matiangi ati kuko ngusi abana ba minto na ngo no nda se matiangi abonye no minese ni imoko bwa abantu balimo kubuli kora nyali bali jaje ine rotoko genda tubuli kikura twese na nje Ensari mate nimbwa the interest ya abantu bana banyali bali jaje tinko genda usupport muntu bugabana because abantu bagusupport bugabana injiri bwa ngero zo mweshimiwa zo buchumbe ngo buli banyali bali jaje omuntu ran support yobuga ubechumbe nyali bali jaje 2027 nere ngo support yobuga to ko taka konta ina support Simba ngo support Simba tata minto macha kutali mamu minto ninje mangete mejando ngweta ninje mangeto bugi mankine bantu bataka kutume ko botaka bugane utaka competere ni support yake ndo target macha kwa ine mimi sa education yali ejama ya UDA igaruwe to raga chaka nyole Ensari macha ngoni matia abantu basoka abantu baite online batebe muntu kugusi basibuka batebe otarira ko tarili talia matiangi turuli talia matiangi gakuru kumwishimu Ensari macha onye rero abantu bakuri kurumega nge batari korana no Simba no kurumagega keka tinanya gwatra macha kurumagega tinanya gwatra Simba Arati kurumagega tinanya kora Simba Arati kurumagega rero baje korana matima Simba na Simba Arati narore ali mutandao egente ko era abantu abange bate bakurumwe na ali matiangi nenchara ere nyinga matiangi matiangi tabere tumunta mu support no mundo kuikaranza kwaranki abakenya batagiti kwanya kuamwa tuwa ndo support mu Fred matiangi inje matiangi timba tindi asmatiangi because matiangi yawe enta konga chivesa igonda asmatiangi kekana ngori ndo buchumbe bwana banyali bali jaje ngori nginde kero kuna matiangi akoraki akoli abantu baro bagoja system ya matiangi babwate interest yao bagoja asmatiangi batete matiangi achabe chivesa batenenge kuruoro Ensari marketing chake tu support matiangi because ndo ko tenenga ko support yo mu Fred matiangi kera Fred matiangi ni matari government tabwa tikero kende jonsi ya gol geze serikali boni onye ndinali geretina ninja rambwa tangongo support yo kageta boni obwate chivesa ngoka geta ngongo support yo obwate chivesa boni aso president osaruto ono bantu baita bangi ko bagoja obwate interest nyu muntu kabwate interest ka oje timu ya matiangi ne bwate ncha taka kwenda William Ruto nona abana bakundi konda ina ona chiro Simba Arati nabantu ba Simba Arati bali ikokore piro li babekiro Simba Arati intanya ko piro li imba bekire piro kongo dina bo mwishimwa Fred matiangi
enjara nero asibuchinga kune chiboni lakini amatunda nakoreteki ara kuchimutu bona abantu batike kuri ri enjara yaboni tebali ri amatumaini ari mutu kera mati anya beire president aje abana bali babatebanga kera rule omatiang bawe chamwe na stutam yakora nko kubakari gentekana na sa chibesa nchiroro kegera Ensari mache na arigi kusa ncho karua bwense njarore nini ocho timu yaito lakini because na twari umusimamo yomo no musimamo buko ni musimamo Fred Matiang'i toko genda busasari abana muno yokonyo kubugorie pana Matiang'i aja koronya gitari akaje bakagomoronya gitari waona agore mbali kukwandira mwana uyogorire Matiang'i aja koronya gitari elina itu Japhet Matiang'i na kitakoronya gitari kwaro lakini bwato musimamo na ya pado mwana no yominto kuroka Fred okengene Matiang'i kera igenda kero tumekuwa sabantu baitona divide and rule omwana uri nawe nyona tubesa yetu no 20000 10000 agakwebija okorerwe emyaka okorerwe vision ya yonspi nayo mayeteso kana motondo no chigenda bune kingabe nakeke ngote yabanga ki Ensari maje ni mangete inji ningo lieta ria Ensari maje asirike lieta ria Ensari maje nako theka tuaja ke interview na lieta ria Ensari maje ria nyali bari lieta ria Ensari maje ria Kisi county lieta ria Ensari maje ria Kisi county na Nyamira lieta ria Ensari maje ria Kenya lieta ria Ensari maje ria chinse mo chionzi east and west chinse chesko igoli rende liege ndongora rienda ni talina after kuirobo chumbe nyali bari lieta ria Ensari maje elia bana bagoja kubuka bagote bana ta elitatu mintata abugate yango ngulira lieta nyindi mbugate lieta tatu mitongulira lieta tatu minto buno Uhuru Kenyatta angulira lieta lia ise Kenyatta njenta abugate tatu minto aboli kuna tatu mino ningonsi mwere sebantu bomanya lieta lia na bana bagoja kuliera mwana ona goja goteba onye tinko gamba agote banje no Ensari mache oikande ndeli lieta lia na ande oikande ndeli lieta lia ayikine kenda nago promise lie kan guys okay oikande ndeli lieta lia na ndeli lieta lia ngolira nda nchirende yons obo tukono obo ngasongole ndali Italian wikandireni mbaya mono mheshimiwa Ensari mache asitoko na okwane nkwana ya mangana politics na kisiasa kuna koire picture engeni igega sorongorwa gusi na Kenya at large na meta matukali echikurese wikange bona abantu kuri bari bitamero and by the way the main tool in politics is propaganda you want to kera ando akorta propaganda here and there a tool in politics and maybe to okora nkikeliora ate abantu to okora antu amindo inje buno mheshimiwa Ensari mache kana jagete ko buri chikura tinarigirire tiyo obotene ngule ngambwate tinarigirire tinyombere nga mbwate chichi permanent tinarigirire cyo yitonga kiyakoroka iko narigirire ti abantu bamito banyali bari ngakibago cyane kakoyego mochere n'ikinyende kageranga cyaka ko buri buchumbe bwanyali bari cyaci keronye ndiri nata gete chinyomba chingiya wasinata gete ngagachiru angenge ndegetanga na nkora subuguma bwana no kuraga chinyomba inyako gende kyagara na maite ngo cyaka ko buri chikure cy'abantu ngo buri bare no nyomete obwate nyumba nje Ensari mache tari sikonkora tinanye gutu no nasin nkuragira na ndo sikuri mu bero tinanye kubaranya gitari ikonde tindi yale tioro cyo mwana tindi biya you are good kera ngurigeri mu bero yone tindi after na kuja kwagachirwe nyumba nimangete ninchebye ko munyane jiro musacha oikanga gache nyumba yana nande kuikamba ambana abantu bamindonda kete mongamini inchina abantu nabakwana babisa moche bagokwana abana baminto baberere siasa emyaka emenge uno mwana omitana arukuru kwa tintanye kubatura muleta because nama abantu abake ndabwente kukwanda yona abatebi abana baminto achenda mbwate ne yokuburi bujimbo bwanya bari cyache ne kombeta yana akuru gusairi cyanda nabantu abamwakirimo kuburi tikuranya bari cyache manye kombeta ino ningo kombeta ino tari Ensari mache kombeta ino gakuru gusairi cyanda oyo Ensari mache kuru gusairi cyanda oyo Ensari mache tatakurusi bigiki kura chaino no kabokoko ligiki kura chaino moko te yabantu banyali baje ngi moguti kubakorera ligiki kura chaino moko batebina umuntu moja kurusi gakuru gusairi cyanda ngetindikere ko kende gyonse abana baminto na ndisa banta yetu chibesa nango jakwe kuchibesa abana baminto nyasaye na magete ngyatangere chibesa akaba chibesa akanga chisemino bongai ngiye munye maite na mutiani wa sura sio mutiani wa maisha abantu baminto ngamin 2027 echinji ko nyali bali chachi earthquake ko nyali bali chachi the first time omuntu akurwe pigipigi igoro atikobo umuchumbe over history kuru abantu bagambire kuru babo mugakanya mwayo mugako mango mugakanya chaye omugaka tongi mugaka munda no mumuro yo kurukusairi cyane omuntu mutanga ni omuntu mutaka okuru kubraini nyamwaya go abantu baminto mo bwana mangana propaganda ndate ko bakiserene sabuli mbege tetenya saa tatoli igoro iga tingorwa mega yo mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i lakini abantu bali bali seti mheshimiwa Fred Matiang'i batendi wororo tinde ko rwororo inuna amanyire na abantu abatora seti Matiang'i mutete kongenda abantu batarangenda
ngochiande kwirenda na andi tingo chikuyakoza na ntiko support mheshimiwa Fred Matiang'i omuntu ngo support obugabana Kisii county igakuru kumuma bonyonga kana ngo support muma bonyonga itali lazima na machokera kubuli obojumbe na nge nitake to bojumbe 2032 unitake to bugabana 2032 kana nitake to bugabana 2032 tingo takana ntiko bochikura jali 2027 njake ngo support mugaka machogu odari chikotoka aje ngo support 2032 kongo support yonyonga kana ngo support yonyonga umanyete mejano yabasaye to gwetera tigamata yabasaye rero na abatemi omuntu mura umire rero mwikaranse inse nande musoboka matebeke mwikaranse inse muri so ni nere buna abasaye aba agotegere na atakwachi besa akwe advice yera agokonya igakuru kumuma bwenyonga akina nye macho abana baminto amsoni omuntu orata konya piura usimba arati kega nero moletete igakuru kumuma bwenyonga ando nyonga na boko genda ne babu oyenye mbuo yale emirangu ere kwasi moko soli nere makwe advice agotebi korega na atakwe besa lakini akwe ringana lirago konya liengencho abantu baminto omuntu ngo support igakuru kuna Dr. Fred Okengo Matiang'i obogabana bwa Kisii county na support yonyonga omugaka majo weka jibroga chiago n'abantu amukubujikura nyali bali chache banda mondre lakini nje abantu baminto mumaitena na atene no mheshimiwa Fred Matiang'i lakini nyabaroja asante ya bunda ni mateke igongo teba pole sana igongo teba pole enere nkwana engenge no mheshimiwa Brian Gori Nyamoya a youthful aspiring member of parliament nyali bali chache 2027 oeresre bunago support mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i oeresre bunago support mheshimiwa Senator Richard Monyonka sobo governor 2027 na enia yaye yokoba omojumbe as a constituency ya Nyaribari Church. Imo murari tarakora. Ega ngero ndage turigiri iguru epe. Acha kungo boli aro governor bwa Kisii county. Ase Nyaribari Church aba MCA bachorire ange 6. Wale elected. Aba MCA mbalenga bakoni macho. Tafakali ya. Nyaribari masaba. Aba MCA bonse Nyaribari ya tobwate 12. Aba MCA bakoni macho kumba bere boka. Goyo no yo amore. No yiga yo ruwane twese ya kaira na hororo kuru ngaki. Embande. Pabere balenga. Pabere. Epiro le bale. Baro Simba Arati motondo. Ndika macho kwa konisi ya MCA aba 11. Abairani emesa buno Nyaribari. Bachaka go support kero mate kero ko Simba go Nyaribari na boli riswali. Wako mu MCA biboko. Wako mu MCA biboko. Osoka kuruoro. Nyaribari mbako kene yonse. Mbari ko ramanda man. Nyaribari ntoram. Oisha kore kiri broka jikondo ani baoni kana chiko support mona Nyaribari. Ano kumara ngono metano kumara. Nyaribari. Anya ko tabana mbiru na bwate candidate ko boli bochumbe. Itaketeru sai cyane. Ana bami tuchukura n'ichingo. Inje through experience na abera sesege. Azinya zandu usiri angiri gaiga. Azangiri gaiga. Tindi kwa kosa na nasini. Bada ta propaganda. Barabo kyomuru andi baboke mambi bateba ndali osimbana tababoke mambi bateba no rutonde umuntu mbwada Dr. Fred Okengo Matiang'i nje mbwada achende ye mbwada karangu kwa na Matiang'i banda bamanyite sometimes yora nyana abantu abambanya kumira na Matiang'i abako kweta propaganda iki lakini nje batete content batete likes batete banyakoro kuna bali kirega tigabagendera ko ine propaganda cha online ekina kigendo na bate mbuyamano mwana omutasi njiyo mbuyamano ase nkwane yo mbuyamano kabisa mwesimiwa